ngasi akhoi BCBC Manipur lising makada haidare akhoi BCBC Manipur gi oiba akhoi gi Lilong branch na organize tawjaraga akhoi ngasi Lilong haurai bi makhale kai hai madrasa sida ngasi one day free medical camp amuka pangkok chabani hai ba free medical camp asida ngasi chawra pang chipawdani sohum gi naya hai ba free medical camp asida akhoi miyam da free da layeng ba amati na chingba thopagi thoram amoina mapung oina pangkok chabani ngasi akhoi gi Lilong branch na sinjari ba akhoi gi one day free medical camp asida maru oina akhoi daita lobiri ba akhoi sponsor to biri ba Excel diagnostic ko so akhoi BCBC Manipur gi maikai degi thagat pa nungai pudokchari amadi akhoi gi honorable Adaksa akhoi mi oina pallabada madam Hasina amadi akhoi gi atawkhom gram panchayat ki akhoi gi honorable pradhan amju ojiri ba Idris Ali जिसको अखोई BCBC Manipur की माइकई दगी पुनमक अमदी अतोप अतोप लेबिरिबा खुलैकाई की इमा इबेल अमदी क्लब ऑर्गेनाइजेशन लेबिबा पुनमक नंगसी मते पांगबि रेहरगा ngasi अखोई BCBC Lilong branch na तो वन डे फ्री मेडिकल केम अमा पांगथोक चरिबा से अमसिदा मते पांगबि किबा पुनमक कुसु BCBC Manipur की माइकई दगी थागतपा अमदी नुवाइबा तौबम ngasi मखा तारखोदा अखोई BCBC अखोई Lilong branch na हाइतारे Lilong branch na ngasi Lilong खुंसिदा कोई पाइखलक लेबा थबक थोरम अमदी मतुक ताबदसु कोई पाइखलक कदब थबक थोरम पुनमक याना जोक निबोदा लोइना पुनमक सपोर्ट तौबि हायरगा BCBC Manipur na तोमान हिरम कया सचिंजरति बसे बसिगे सरको मोइना कोइ Lilong branch na सचिन लाइनेबा थबक थबक खुदिमक ना पुनमक ना सपोर्ट तौबियो हायना BCBC Manipur ना केदि यागी थांग पुनमक